ngatho muno ni undu wa gucoka mafans umuthi ni moya ihinda gukorwo magituma ndumereri kuri muhia wa maingi ni undu wa maria koretwo agipost akigeria kunyita attention ya 90k Kamso na Luciana aria makoretwo magitrend gwa kahinda riu before nguonie ndumereri icio cioka cigeikio kuri muhia wa maingi. Itikira gu turn on notification yaku niguo hingo ciothe twa posti ugakinyagirwo ni video citu. Fans riu maretikia ati muturiro wa content creation ni urituheire muhia muno na dangitrend angikorwo ndaregweta ritwa ria 90k Kamso na Luciana. Kuri na aria majiririe debate makiuga hau kabere content ya muhia irari ya kunyororia Luciana, no riu ariko ria wothe angihota niguo atrend na njira ya kwihutithania na Luciana na 90k kona onio mara trend na njira nene muno make sure o gwakia ni amagweta kana 90k na Luciana maronekana o makihejio ni mao matakugweta kana kwihutithania na muhia wa maingi. Ile kitu inanifurahisha na muhia wa maingi ni the fact that haamini ati Luciana na 90k wana trend without them mentioning his name, without them discussing him. Najua hiyo kitu dani kwake ana wish tu waanze kupost wakisema my ex, oh your ex. Basa they are trading without his name. Muhia akiingirira debate ino onekana tetikira ati content yake rathondekagwo ni muturira wake na Luciana, may it be baby mama drama kana waihinda riri kuria era fans ake aria maramunengagiriria cai wa Kanaite na Luciana matigakome kirathi na Ann ago wa comment section ini auga ile kitu inanifurahisha, the 90k don't care, they are busy with their work. No yetikirania nake no muhia thie na mbere na kurira kiuga wale wa kuniletea mushenea pande ile ingine, kwani mulichoka haraka aje, you used to make my day. Nikipitia comment zenu join muache kulala darasani, I love the tea. Ni makana ni maheni twaranirie down the comment section na uka make sure higo ciothe ni wa turn on notification yaku niguo gagikinyagirwo ni ndeto. Tucemanie na wa next one.